me de Isaac Kwampo obetumi afem the great ampo mbrembrem won me nka mo ni ehwe too much G8 mo ye too much na me so me ye amo fire. Yep. Warrior say, mo share video, mo share ne kasa. Mo share na yan kasa kakra. Omra so ne kasa kakra. Tiles we be kama power for floor tiles. We be floor tiles. Omra ne kasa kakra. Yep, momra. Momra yan kasa kitwebi. More to sing. More to say. Warriors. Momra. Momra yan kasa kitwebi kakra. Kakra. Momra, mo share, mo from ra. Mo from ra. Kasaka ra. Wherefore, it beats me the way I'm a kitchen. Momra. Momra ne kasaka kra. Momra ne kasaka kra. Mo say eyi. Aja wusu adwe no oseren aja wusu adwe no seren montage o aye wo ni nyamia momra ni nkomo me ba me o baby me to ade na me kope baby ate ne akasa Meba, me check here the view. Meba, raining Kw𝒂sia. I warrior say you go so and I shopping. Yes, you kwa shopping. Oh, where kwa shopping and check we. Yeah, shopping kakra. Nipa de o ha wo bra na wa ye bibi kakra. Where kwa estate no. Emu niam ntine ne nam ha no warrior say. Won share na ye nkomo. Share na any come crazy. Mo say aja wusu adre no seren. Mo share na yan kasa. Me ba be peja wuzi bia say mo kan say jacuzzi o say jawuzi. Akosi makura ase. Abozo ge for mo nchusu bi ma me nto de wen. Me mfa we. Me de we me fe. Me ba no kra so me mfa we say. We. Me mfa we on. Aman kra do wen. Am I choose to be mammy? Me fa way. Most say you can't say. I just was what drain or setting. I just was what drain is setting. I just was what drain or setting. My own say I just was what drain. I bet now we're journey or setting. Aja wuso nre na ba ko no de ose onka na no ntum no aja wuso adwe na ose den aya no mo refree se mo ko bisa ne se mate se wa betena se a opeso o kirekire nse mu mankrofo hu se e no na se mo ko na mo ko bisa ne se eya re na obofo nkwala no a omo betena to ayi enkane ti ayi so no today's tender TV no so na enkane tender TV no so munko biso mo say mo me say aja wusu adre ne say what this ankwala ne betena me TV so no sa abre no eye hwan na do o betena me TV no so munko bisa aja wusu adre no mama nta say ne yankasa aha de ni pedi ha mama nta ha ne nkrofo wa mama nta ha ne yankasa mo what say abozege for all the abozege fans ko concern empire for mo what say montage mo frefro mo na ma hu say aja wusu adre no na dre no o kasa no o chim o ko hyiwi ni ba no abetena se no o kamu kai hwan no aja wusu adre no se den kana fo munko bisa ne say abra na tender TV wo ho no ne papa
esesa reverend obofo nkwala betena TV ne so no nkwala na me pese me bo mudin no omo ne and ye kan sen ba ko ye friend sen po domrek nom ene hwan no omo betena me TV station ho a omo beto ansem no ye kosi nkonwa wo tender TV ne so aye de reverend obofo ko tena TV no so super no munko bisa eje wusu adre ne se eye hwan na de san kwala ne free Kumase e ba nkran ha munko bisa no se eye hwan ene de sa reverend obofo nkwala no mo betena me TV ne so ebe kansam no eye hwan na de mo betena TV station ne so on catch you should go and tell him to shut up on kana nuntum obi no de no so ne mo nante biem nobody is preparing to kwa for any pastor biel sani chibi sem na betena wo say ene obi pesa Sofo nyanto kwa mo ne mo akole ambush na abu abomo aje wusu adre abu do so ajimu nka wono ntum chimifo brada betie aboa when the course sa nkwala ne betena today's TV so megu reverend obofo ni mo ase when the de omo baaye wo papa ene kutue sika aji hotel de nkwala ne tena mu sisa wo mo betena today's enka ne tender TV so sankwala ne megu reverend obofo ni mo ase munko bisa je wusu adre ne se sabre no na wo papa wo ne hwan ne nenam no ne na agrada na nenam ono na chi na agrada tena ne fie kire ne de wonka etwitwa ntro otimi kan se me wo hu video obewie no se video bi ani ho munko bisa je wusu adre no ono de o se won sua nyansa wa jimi de bi obeba be jimi no munko bisa sa adre ne se eye hwan ne de reverend obofo nkwala betena enka ne tender TV so eye hwan ya munko bisa no enne wono ba be pe wo bi hotel reverend obofo nkwala achi mo ya na mo fu se munko na munim nyansa munko na munim kasa munko na mo kasa ni patienti mu betwitwa ntro ene wo bi ani aba ne ho so me amu use me de nkwala na betena mu TV so mo wura firi na wo ka aje wusu adre betie aje wusu adre bra na betie wo kasa na wo se den wo se nkwala ne betena mimi fie ebe ye audio mama na si di audio ne beto abontin jimifo sa audio no nsem we ya na de asem abro no you are still talking about this audio bra na betie wo jimi e betie aje wusu adre bra betie abra meti so otuo mu no a nkwala ne ba so otuo mu no why na directly wo mo so mo mra me fie who brought nkwala to my house why na de nkwala ne ba me fie manasi no ni me fie domric no ni me fie and why na me person me body di no so no ni me fie because that guy is the genesis of everything to me person me dem anokra be body din said me say mo me din wo ni video mo no I don't want to mention his name mo na mo be man kwala ne daleshi ba mi so tuom ho why na nanim so tuom ho why na nanim ho domric no ni me fie boy yo ka hu no ni me fie manasi no ni me fie no ni so tuom eya why na di omo ba ho eya matata and na di omo ba e kona ko bisa nipa obekire omo se agrada aso ye ni ti momra mo na mo bekire nkwala ne ho no mo betena ase no mo be kan reverend obofo ho nsem ana manasi recording ye ana ode beto abonten ana necessary obofo so ni obi ani asem etima betena ase se me na omo ya me na omo be ka kire me na de mi nsuro se me na omo be ka kire me o ya me na omo be ka kire me enti mi sabre na me no papa ne nam sam na me no papa na edi bone me no papa na e kan sam me no papa na e twi street ana se me ne na mu biem ana nipa no me ne papa ka bom ani e di nani no nipa ne be di mochi ana obedi mochi wie no mode ni jimi ne kwasea ana mo lay ambushama no ana obepre na sumdue we na mo ntia se no obetena se na hwan na one de edi nkwala na chi ana masa mo hwa na brante na atwene ho na mo hwa na ne mo ye no mapem wa mo ntwa so mo hwa na brante na atwene ho na de mo hyehye digu ne ho no mo hwe na se mo ntimi nya bi mo nya de mo ntwa so aha mi ntimi kasa kase because I have a big shop me tietie mo nkrofo beba be hwe me what must say what babet na se afefe wo se ase aje wusu adre a wunsu anyansa jimifo abo adwan wo da wusu wunsu anyansa won you get the nerves and you get the mouth to come out and talk. Me de wo be kasa me kama se mo wo be kasa be se na wo ababa be kasa be twime no wo
kasa na chimi. I will come and reply you. Mon target one more from me, mammy. Mon friend Jews drain a mammy, Jimmy for evil people, evil pastor. You are evil people. Only pabe dibo chabe boa mo ne mo yini bonu aye oso ompe opena so dwie abetena sese meme na me use ne nkwala no why na de nkwala na betena me fie. You should come out and tell people, say, who brought those boys into my house. Then time no mo na mo ne manasi nam ena mo di manasi atena ka mu ye bisa mo je wusu adwe me bisa wo say why na di manasi e ban kran why na time manasi so onya expose Mua a Jimmy for Musu be Nessa Sofo and Kw𝒂sia. Why the Dimanasi a bag gun has so may expose a yo papano who papano a Jewsu the Dimanasi a stati expose a Jewsua. What then the courts now is in the cash TV so a stati expose a cow town boom when Nana Brown me no cow town boom a stati expose a Sofo Kw𝒂sia Yinayamoa. Asofo ni mu begu ase wo Ghana ha nyina yo papa ajawusu na kofa manasi etai na chi why na ko high dan ma manasi why na high hotel dem ma manasi why na ko ji hotel dem ma Dominic. You people should come out and tell me abrantia na wodi obofo atem na meme mpese meme no mebo ni din no why na the boy ni free Kumase why na the boy ni free Kumase bankran why na the boy ni free Kumase bankran ko ji hotel dem ma no. And the moment be pay with nipa or 10 kola na chi. Me se mun ko bi se Jewusu say. Why na a high hotel de ma manasi? Abra manasi ye expose no. Why na ne ma manasi sika toduani di? Why na ma manasi hotel e da ye? Why na e kire manasi de won kan ne yonka? Asiafo and na wa ba betena se yi phone say wo ba be bo recording now and na me na me pe obi asem na me pe obi asem and ne wo pe na asem ayan fa ye ho. Hey me bi gina ho nyama he nyama asem. Open asem and family. Now open asem a yadia ebe boa no e me ye ho betena social media asem open asem mu wia no male ambusha muwa mu pen asem anko Sofo Kennedy a woni papa ye nya asem no kamo ne Kennedy betena asem no siesie woni Reverend Obofo ntem kamo be siesie Kennedy ni Reverend Obofo ntem esa asem open nipa na nimguase enti Kennedy o se ni nua be ma ne ayi Ajawusu enti adenti na Ajawusu enti min siesie Kennedy ni Reverend Obofo asem no and amoto na mutie nsem na moje nsem na mutie nsem na share the video na bi nru ho me say we have started and we will finish. Share the video Tamo ya mo adwese ni beba betena se ba be ye dia hwom da bia ma be so camera no be jimi mo ho this time say ya hyase everybody can write anything they want to write. Me say you should go and ask him unko bisa no se mrantie no mo betena social media mu di papa na tem no from 2019 ana mrantie ne betena me fie no why na show machi na munko bisa mo ya me ba be bo audio a wo papa Jewusu afre wo osebo nso ho ahi na wo ho ahi e video be ye nyina why na hye na chi ho ahi betena ase a wo sensa kese bi kitamemu eye hwanya mo jimi me de mo papa nanu asem a wo fre ho ahi e bo ho ahi pa so on solintia Reverend Obofo mo de mo fa mo ho mara. I have the audio me ba be bo me mente se mo a mo de mo ba no ba ye mo se audio mu ni audio no mo baba be ye wo audio nso mu ni audio no what must say mu jimi me de mo papa na kasa no mu asem ba be to abonten a wono afre ho ahi spray ni ne ho se ne be ye ho ahi be di Obofo atem mo enri what must say aba be jino be kire say e na hwan na show bi achi na hwan na show bi achi mu papa ni na hye na chi wo hye na se ne nipa na tse ne ho a won sesa na dwen no onye free mu jimi anwumere me ba be bo audio mu papa na frɛ ho ahi ene ne kasa ena ho ahi enyam na me yi wadi ena me nya wo bone ena maame agradai na wo papa timi kasa wo audio mu ma me evangelist mama apartment se me no na me penasem afedi wo hu se na me penasem afedi papa na hu se na me penasem I will bring the audio out osebo nso ho ahi come out and pray the audio for Reverend Obofo to see say onipa wa frɛ wo person wota wa chi say na be ya say Reverend Obofo a empo no wadwe bibia fa wo ho a obey den obe stopo bra na be bo audio no audio na will come out and pray the audio me bo audio no me wiase nyina hu say mo papa Jewusu no wa frɛ wo say bo nso ho ahi
I have the audio. Our friend will say bonsu he and all pushy boy no pushy boy for boy no. And Kadiaba and Baba said me max them TV so I crock who he say when he everybody can write anything you want to write. Maybe you read the comment. Maybe you food me say me come and I don't care about the comments you come and write here. I don't care. I am saying my mind. When I finish, I clear off the phone and go away. My bash up I made Tommy near my Jimmy Fee Papa. What must I say? Mo papa no afre ayi ho ahi when was the last time aja wusu frɛ ho ahi? When was the last time aja wusu frɛ ho ahi? Aja wusu afrɛ ho ahi ekopolutu ho ahi so o me didi Reverend Obofo atem. What must I say? Me worship, my voice is going up. What must I say? Enti me anu na dofo oji me baba be bo voice na ma guessing you know who say me betu ho ahifo ho ahi emu ame no me betu ho ahifo ho ahi emu ame no say na sa papa no na afa chire akofre ho ahi so me di Reverend Obofo atem me di Reverend Obofo atem o Kw𝒂sia ho ahi ho. The audio is with me. If they pray for, I'll bring the audio out. And I am telling Wehi to come and play the audio before I bring the audio out. And the Reverend Obofo buofu Wehi, Reverend Obofo buofu Wehi, and somewhere Kosono, I am Musolana Mobepe will be on no eta will be echi. Mukona Mukobi Samo Papa said Dominic no money manasi, one and a tie omachi. My amapsham, Timushana mapsham, you people should stop. Happy mama stop. Mama tramon say me yam ho ayi e me yam ho tse mu po bi asem mu po bi asem mu show video no ne enko yanim ma bete baby na me voice no what ma say why you hu nipa bonefo obi a peso do obi aba fam wo po bi ahye ase wo po bi ankuguo nipa bonefo o mambofo e wo krom wo de mo tro la lie mo be provoke me na me the video na audio na betum say bam mo ni ma mo ko bisa man crowd 2019 you should go and ask a man crowd. But the moment provoke me na mama you are lie. Me the audio ni be tum e be che monsem. E be che monsem. Na fe ya prove me hu nipa wo ma hu ahi be di Obofo atem. Yan ye tie kire no nipa na be press mudue. Me matena me TV so aka kire hu ahi se hu ahi enkasa biem framan krado na Reverend Obofo case no onyi nya dan onyi free ho. Mu free wa na mu frɛ hu papa no agya wusu e frɛ hu ahi. E frɛ hu ahi. Na mo force mo be ye niam we nyina mo wi ama be pre victim. And you are not for better from here. Mamma from Munsiha. Mamma from Munsiha. Munkona Munko beside Jewusu Kramino. A Jewusu Kramino. Munkona Munko beside the evangelist Mama Pat. Meme say. Meme say. Why the Gomobets now? Me TV so. And why and a Kohai hotel do your name? Why the Kwaji hotel then quality you should go and ask your father. So why the Kohai hotel? Mana say the way change the bag gun and all ye expose no. Say you no akra na ye expose no. Say your manasi nakasa and na ye expose no. Why the mama nasi hotel tie? Why the Kwaji hotel the mama nasi? Why the Kwaji hotel the mama nasi? Why na mama nasi aduanidi? Why na time nasi achi? Dominic and some buy or back ya wanya. Wanya. You people should come out and tell the truth. Why na net time achi? Why? And a kohai diamond mo duanidi and why na tell machi? Sakamundi ni papa enkane enka yi kan de afre poku ene Reverend Obofo issue mo na mo se so mo me no nyina ye mabusuafo mo na mo se se mo po ma se mo na mo se se mo ye good mo ya asofo wo aba betina se bebo kutia me de this time mo bo makutia me ba be so camera ma wo aba betina se bebo kutia say me say everybody can come here and insult me. I don't care. Baby, I'm panning echo. You should come and insult me. I don't care. Fuck you people. You should come and insult me. I don't care. Baby, I'm panning echo. If you know, you know. Wow, me do. What must I say? Most solid question crofo chi see me gun crofo ni mo ase. Most solid na mo prefect mo pese you people are good people. Mo ye ni papa. Wabetsna say abeso camera baby say ye nkonko bisa wo yi nkwala de betsna me fie e na omo be kasa ye chimifo why na be kire omo fie so omo mra ho mitibi fie na minimo obi mitibi fie na minimo obi me say everybody can write anything you want to write. I don't care. What must say me ma bodam na menam woni mi wa hu akase me fie me trum a kire mo ansa na mo say me ma bodam na menam mfiu abi mfiu
Kw'Asia why na be kire nkwala ne me fie mo na mo be kire nkwala ne me fie de o mo be tena ho be ka Kwaku ntwi ho nsa me I am not fighting for Kwaku bofo I will never fight for him but I am saying the truth and sembi e shema kuma so am pesa me ka no this time na brantia no de aba asumdue so now if you pray I will come out and talk everything mo be kire obi fie so o mo metena se ono na o ya mekamfo sa na metimi fie na apia bebere ka betena o betwa ne de metimi fie mo na mo yekotoku sa probe mambofo nya mo anka me ne obofo ntokwa nka ni ho mo sole sesa nkwala wei mo musika esa be kire o me fie mo betena me fie o mo betena me fie be kan mo nsema na wo aba betena o se wan na hye nkwala na chi meme na wo de be hye me ko bisa wo papa wonni no a wo se no awo no hu so obi edi atemo no wa fa nipa no muko kumase e de antina mo ne manasi koe muko kumase de antina ne manasi ti mo ka mu Dominic wana na toduane ma Dominic ti masa me de obi afa na se ma me so munko na muko kan kire jewusu kana man no so oba life bi mu a obeka na se ma he should not say anything fa me ho he should not say anything fa me ho atima se me dwe me ho maba me shop a me to me jaku si ne me niama na me mirror so me de ko siesie kwawu afiwe kwawu Easter wan ko bia na onye kwawu ni afiwe ye ko Easter kwawu ni wan ko bia wonye kwawu ni eti kwawu ene maba me to me niama we mu nyina me to bi di akopare ase me to bi di akop Kw'Asia mti ne yebobra ni pe bobra ye sisi wo mo dan wo mu kuro mu ye niama important things mo de jimi sam ne Kw'Asia kwa na wo betena se amudi wo papa no a wo sole a wo be fa me oba pe mu ti se me wo papa bi se na dwuma ode me ye no mla no beka nko bisa mo papa se conference call be no ne mene na bra wo ye me ka che ne sa asem we e pia bonte an ho be kire no you should go and ask your father. Foolish people, nobody should come live and say something to connect me. If you come out and say something to connect me, you see. I just was what day. Upie ba be kanya sasama bua. Why na dey andi no mo betina me TV ne so. Abra na mani opambo. Why na dey mo betina me TV ne so. Wo papa ne etua wo mo lole fe nya me be tua wo ka wate. Wo papa ene tua wo mo lole fe fi Kumasi bank na ha betina me TV so ewie ye betina so tuom. Eno ye mo agimi fo. Mo betena se be ka se meme na meme create asofo ntokwa Kw'Asiafo me wa komuni mo na asofo na mo nko nada muwa mo de se mo agimi mo mani so ntemo Kw'Asia mo anyan ko ka kire je wusu no na mo misa mo papa no you should go and ask your father. Go and ask that stupid ejewusu. Go and ask him say san kwala no mu di atemu social media why na tawo mo achi wa kamo tama bomu na mu di mu Kw'Asia asemo amode ba be hye me mu ba be bo me di mo de ba be hye me. Hey, nobody should mention my name. Nobody should mention my name. Kw'Asiafo mo sending angry face. And so 1.1 just now mu nyina mu jira so eno ye mo anyan Kw'Asiafo obi no de no ho no say won kuntokwa bi mu onu obi ani asem bi ma gyimifo wo abetena se be pre-victim sagrada na tai wo mo chi me tai ho ya chi madam for the one tina no me be ye video say I am not afraid say me tai wo mo chi but me de omo ya no and come coat na come shirt tina no me be making disclaimers. Nobody should mention my name. Kw'Asia nipa de babontin no be di atem wia odi atem wia no praise ejewusu mo fu si nipa jimi me se me di na o say bonsu audio me ko tena TV so Sunday etu hu ahifo o wie na mo papa ne frɛ no chire mo sen ai me na me ye nipa bodifo na me yi hu ahia di efri na dwuma mu enti nya ono na ye I have the audio and I am calling who here to come and play audio for Reverend Obofo to see say ajewusu ene hye na chi so oni owusu be oni Reverend Obofo atem Kw'Asiafo muwa achimifo mo de mo fa mo gyimie mra amakrado me chiao Black Jesus me chiao all the Abozeke fans wa wo ya Abozeke ni a wo se me akopra sumdue won ti ase ni ji wo hu free ko ni mu obi amfra o party square to say obeti wa it saying obeti wa how are you Safuro, my one and only brother, I have received your message. Safulo, I have received your message. God bless you. Natina Radio, Apostle Entry, I greet you. I greet Manasseh the way changer. I greet everybody. Asiafo. Mude mu Jimmy and mu hwe na mu twaso na mu ntsem ofie na mu nkama no ntum. Jimmy fo wo ba be say nipa otankwala na chi. Why na twa take it free nkran mo free Kumasi. E de obo ban kran so mu be gu nipa ni mu ase. Mo da mo sole nkrofo nipa ni gu ase e na mu di.
nipa nim gu ase na mudi abowo dam chimifo hwe mona moya mo adwese mo mra megimi be bia me nam bia me so camera be bia me nam bia mo na mo se me sole a me ntwi mani ma me ntimi ma camera ma bo me gina adwale akura me nwale bi me ne mo so kwasiafo chimifo bi na ka kira mo se mo nkwa sofo ntokwa hwe kwa ya mo plane gensi me nyame na atwia mo ka nyame na yi mo so haban mo plane gensi me enne apam bi mo atse e mo gya bia kasa ena me reverend obofo so oni me ni asema obofo me nkodi fie obofo me ne kasa ofo so me ni nkodi nkomo onya me hwe otini fie bi so mitimi fie nti kwasiafo bi amoyeye audio de bra me se hwe ye no everybody should fuck off me woni pa okasem a me ha me ye me kunu the day a me kunu ti ase se obofo be pa me chewo no so ye okay na sa apart from me kunu me obia ni wa me check no mu adoma nwan kwasiafo momo sole ade mo boaboa nkrofo no so ye nkogu nkrofo di mo ase mo awie mo de be hye me think na me na me mo lole fe me na me kiro mo so otu mo kwan e na mo betina obeto mo nsem no me ka kiro mo so mfa beto abonten mo wadoma